Mwaramutse tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 leta ya Irani iti olingate mu byange cyangwa se mu byemere ikosa rimwe mugomba kurihanirwa byange bikunde ku munsi ategi 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 ku isa y'isa 4:15 za mu gitondo leta zunze ubumwe za Amerika zifatanije na UAE bakoze ikosa rikomeye cyane ngo ritazigira ryibagirana ku butaka bw'igihugu cya Iran, maze bagaba igitero ku biko bw'amavuta bwo muri Iran, maze babahagurukije intare irimo kwitotomera cyangwa se ishaka umuhigo, maze hagurukana uburakari n'umujinya w'umurandura nzuzi bati turaje kandi ntabwo mudukira. Leta zimwe za Amerika zimvaga yuko zifite ubushobozi buhambaye cyangwa se imbaraga zihagije zo gukangata leta ya Iran, gusa icyo babonye ni isano. Ibyo biboneye ubwabo bazabivuga ndetse bazatubwira yuko basanze Iran ataragafuka imvugo rimwe, basanze atarabupfa gukinisha, bati n'undi munsi gukinisha Iran tuzongera kubikora ari uko Iran turi kubona uyu munsi itakiriho, naho Iran iriho uyu munsi gukina nayo biragoye cyane, izavaho ryari none ubundi. Ndakubwira ko byagenze gusa nyuma y'ihangana rya UAE na Iran, position ya ADF ndavuga Israel Defense Forces, ingabo za Israel za iyi position yarimbuwe hafi ya Negev. Iturika rihambaye ryagaragaye byatangiye gutekerezwa ko ryatewe na Iran, yatangiye igikorwa cyo kwihurira kuri ino bitero by'agashomborotso Leta zimwe za Amerika n'abanyikorwa bayo. Nta UAE na Israel na Leta zimwe za Amerika turabigarukaho. Kurundi ruhande ubwoba ni bwose, ubwoba bwa kirimbuzi ni bwenshi nyuma y'iturika rigaragaye muri UAE nanone mu gitero cy'imbaraga ngaho da. Ni ku mbaraga za kirimbuzi zo muri Leta zunze ubumwe z'Abarabu UAE ahumvikanye iturika rihambaye, urwo kotsi rukagaragara, maze ikigo cya IAEA gishinzwe iby'ingufu za kirimbuzi ku isi kigahaguruka kigatangaza yuko isi igeze ku murongo utukura w'ibikorwa bya kirimbuzi, kandi ibi ngibi bidatanga icyizere ahubwo bitanga cyangwa se byerekana yuko hari icyago gikomeye gishobora kukwirira akarere kose, isi yose ikakigwamo mu buryo budasanzwe. Ibikorwa biremereye cyane byabereye muri kara gace cyangwa se byabaye byuzuye ku butaka bw'igihugu cya UAE n'iturika rihambaye byateye ubwoba. Amatangazo asorwa na UAE agaragaza ibyabaye turayagarukaho. Si byo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Iran mu gahenge ngo yafashije abahuthi bo muri Yemen. Abahuthi nabo ngo baritegura gukora ishoka zose bazengereze Leta zimwe za Amerika, bazengereze ibihugu bitera Iran ku mato y'abanyura muri Red Sea na Mediterane, nagazongera gupfa gutambuka Al-Mandeb. Bizagorana cyane kuko abahuthi bahawe ibintu byose byifashishwa mu rugamba, misile, drones, byinshi byarakozwe, ibindi byarazanwe biturutse muri Iran. Raporo y'ibanga y'ubutasi igaragaje neza cyane uburyo abahuthi bateguriwe ibikoresho by'ingenzi cyane mu guhabya Leta zunze ubumwe za Amerika. Bwa bwato bwabo banyuzaga muri Red Sea nta kundi nakuzongera kunyuza hafi aho ngaho, iturika ryabazira. Ndetse amakuru amwe watangiye kubona cyangwa se uraza kubona no kavuga yuko hari na bimwe mu bitero byabyibasiriye ubwato bumwe bwa Leta zunze ubumwe za Amerika muri kino kigobe cyo muri Aden cyangwa se hafi ya Aden. Ndaje nabyo mbikubwire. Si byo gusa ahubwo iyi ndege ya Leta zunze ubumwe za Amerika bigendekeye gute? Mama na mama, Leta ya Iran ni kuvuga ngo yateguye uburyo bwo guhana Leta zunze ubumwe za Amerika, ugahakana ubwo sinzi icyo uzaba urimo guhakana icyo ari cyo, sinzi n'icyo uzawishingikirijeho. Iyi ni indege byagaragaye ko ari Leta zunze ubumwe za Amerika yaturikirijwe hejuru y'agace gakomeye cyane karimo ingabo za Iran, nubwo Leta zunze ubumwe za Amerika zabanje zingira nyoni nyinshi zikanga kuvuga byinshi kuri iyi ndege, ariko Iran yo binyuze mu kinyamakuru cyayo cya Fars bagaragaje neza uburyo iyi ndege yari akaga gakomeye cyangwa se yari ikibazo gikomeye cyane ku gihugu cya Iran, maze rero bagahita baza kuyirimbura. Avuga abanya-Iran bakaza kuyirimbuza ibikoresho byabo byo mu kirere. Ndabikubwiraho ni mu gihe ku rundi ruhande uwitwa Umuperesi ameze nabi. Bari kwitegura intambara yuzuye, bari kwitegura ihangana ridasanzwe mu gihugu cya Iran. Bazi neza ko Leta zunze ubumwe za Amerika nazo gutegura intambara, bati olingate mu byange cyangwa se mu byemere. Iyi ntambara mushaka kudutangizaho ntabwo mushobora kuzayitsinda, twebwe Iran turagurutse. Abanya-Iran miliyoni 31 baje mu ntambara, miliyoni 31 z'abaturage ba Iran bari gutorezwa kuri televiziyo, ku bibuga bihurirwaho, uburyo bwo kurashisha imbunda AK-47 RPG ku buryo bukomeye bwose bwo gutangiza intambara itoroshye kuri Leta zunze ubumwe za Amerika. Mu gihe Amerika yaza bitangije intambara idasanzwe kuri Iran, bagomba kuza byishyura ku rwego rudasanzwe. Aba baturage miliyoni 31
wiyongereye ku basirikari babo bazakora igitero cy'imbaraga, bazakoresha imbaraga zidasanzwe maze ubundi bahane bihaniza abazabateye igihugu cya Iran. Waretse byose nkabijyamo mpereye iruhande, hanyuma bakubwira uko ibintu bimeze. Genda umwuka kamanzi w'uruwande, mbaye ikaze ngo tujyane ku musozo. Nizo kuri ubu ngubu ikiri kuvugwaho ni urugamba rushoboka kuba ruraba rubi cyane mu buryo butigeze butekerezwaho, urugamba rw'imbaraga, urugamba rufite ingaruka ziremereye cyane ku bihugu bitandukanye, atari Iran gusa, atari ibihugu by'Abarabu gusa, ahubwo na Israel ubwayo, igihugu cy'inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abapanze intambara kuri Iran bashobora gutangira guhura ntuva gusenya, guhura n'isanganya itoroshye mu gihe bihaye kurwana na leta ya Iran kongera kuzura intambara imaze iminsi isa n'icumbitswe cyangwa se ihagaritswe. None Iran nayo igasa nkaho ivuze iti olingate mujyange cyangwa se muzemere ibyo kutugaba ibitero byo mu byibagirwe, ntabwo biraza gukunda. None reka dutangiriye kuri position ya Isirayeli yagabweho igitero, ndetse kuri ubu ngubu ubwo bukaba ari bwinshi nyuma y'ihangana ritoroshye ryabaye hagati ya leta ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ihangana rinini ryaturutse ku iturika rihambaye ryabereye muri Iran ku kigo gitunganya amavuta. Amakuru akemeza ko icyo gikorwa cyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na UAE, ndavuga Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bari bamanje gupangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel buryo gutangiza intambara itoroshye kuri Iran mu yindi nkubiri ya kabiri. Nyamara basaba ibihugu birimo Saudi Arabia, Qatar, Kuwait ko babafasha mu kurwana na Iran byo birabyigarama, biti twabonye ishyano twagwiriweho cyangwa twagwishijweho na RGC umunsi bagabaga ibitero ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano karere. None twe twinjiye mu ntambara za nyazo, ushaka gupfa arara agikora bya bindi bugacya. Rero ntabwo twifuza gukora ibyo bikorwa bibi byatuzanira irimbuka rikomeye. Noneho rero amakuru ya Press TV aravuga ko inkongi ikomeye yiturika rihambaye ku kigo cya gisirikare cya Israel giherereye mu gace k'ubutayu bwa Negev gafite akamaro kanini ku bikorwa bya gisirikare bya Israel, dore ko ari nako gacumbikiye ingufu za kirimbuzi za Israel. Ubutayu bwa Negev bukikije inyubako za kirimbuzi za Dimona yo muri Israel, agace kamaze igihe kinini gafatwa nk'agace k'ingenzi cyane mu bijyanye no kugeragezwa kw'ikoranabuhanga rya kirimbuzi, kandi kakaba ari kamwe mu duce turinzwe cyane mu gihugu cya Israel. Iron David Strings n'ibindi bikoresho byo kurinda ikirere biteretswe hariya. Kagace kanini k'ubutayu gatuwe n'ibikorwa remezo byinshi by'ingenzi bya gisirikare bya Israel n'ibikoresho by'ingenzi cyane bigira uruhare runini mu mirwano y'ingabo z'igihugu. Negev kandi ikoreshwamo ahantu hanini ho gukorera imyitozo y'ingabo za Israel, kuko ubutaka bwaho bunini kandi bwagutse butagira abantu babutuyemo benshi, butanga ahantu hagari ho gukorera imyitozo yagutse gisirikari turi twagiye ibisasu biremereye. Muri make na gace strategique mu myitozo ya gisirikari ya IDF. Ikigo cy'indege cya Nevatim cy'ingenzi cya Israel na Ramon Air Base zombi biri mu gace ka Negev birushaho rero kugaragaza akamaro ka gisirikari k'aka gace k'ubutayu. Kugeza ubu icyateye inkongi ikomeye ntikiramenyekana ku mugaragaro, kuko nta tangazo ryemewe rya IDF riragaragaza icyateye iturika rihambaye ryagaragaje urwokotsi runini mu kirere, kandi ngo rigaragaze n'umuriro wagaragaye n'iturika rihambaye ryakanze abaturage. Kandi abayobozi ntago bigeze bagira icyo banavuga kuri televiziyo cyangwa se yenda ku nkuta zabo batangarizaho amatangazo. Gusa ikibazo kije mu gihe hari umwuka mubi mu karere murasazo rwo hagati nyuma y'ibibazo by'umutekano biherutse kubaho, ndetse n'impungenge zikomeye zavuzwe mu bihugu z'Abarabu ndetse na Iran. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande bamwe akaba batekereza yuko bizabishoboka cyane cyane ko Iran ishaka kwishyura ituritsa ikigo cya kirimbuzi cya Israel nyuma y'uko nawe bibasira ikigo cya kirimbuzi cya Isfahan. Nyuma y'amakuru avuga ko hari igitero cy'indege z'abapilote muri Abu Dhabi, Iran yatanze umuburo mushya wuko ari guturika hafi y'uduce tw'ingenzi tw'intara ya Isfahan, bigatandukanya umwuka mubi cyangwa se bikongera kuzana umwuka mubi wo mu kigobe cy'inyanja, bikongera kuzana centers cyangwa se ihuriro ryo guhangana.
tariki 17 Gicurasi abayobozi babwiye abaturage ko ibisasu bishobora kumvikana mu bice bimwe na bimwe bya Isfahan bigasobanura neza urusaku mbere yuko rutera ubwoba cyangwa se ibihuha by'igitero cy'umwanzi. RGC yavuze ko amajwi araza kumvikana y'ibiturika by'ibisasu ari uburyo bwagenzuwe neza, imvugo ikoreshwa cyane n'itangazamakuru ryo mu gace runaka mu gihe hari igikorwa kiteganijwe cyo gusenya ibikorwa by'intwaro. Iturika ryumvikanye ngo ntabwo ari igitero cyatewe kuri iki kigo cya Isfahan, ahubwo hari ibisasu bari barimo gutegura. Itangazo ryabo ryashimangiwe ko na ikinyamakuru cyitwa Farsi News Agency bashimangiye ko ibi byari biteganijwe mbere y'igihe gusenya intwaro zibitswe nabi, atari ibitero bishya cyangwa se ubugizi bwa nabi bigaragaza guhosha cyangwa se guturisha imitima ko baturage. Iyo tangazo ryakorewe cyane cyangwa se ryatangajwe cyane cyane mu turere dukikije aka gace ka Isfahan harimo Nazarbad, barabibwiwe Mahehi kugeza nibura ku ya 18 Gicurasi babwirwa ko bashobora kugenda bumva ibiturika bitandukanye bishoboka ko biraba biri guterwa n'isenya ry'intwaro mu bice bituranye n'aka karere ka Isfahan bishobora kubamo nyine iturika ry'ibyo bisasu. Gusa ariko aka gace ka Isfahan kagiye kagabwaho ibitero na Israeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba rero baragabye ibitero hanyuma ibitero nk'ibi ngibi bikaba kuboneka kuri Dimona Negev, bigaragaza neza cyane ko haba hariho connection iri hagati ya leta ya Israeli cyangwa se igitero cyo muri Israeli n'igihugu cya Iran. Muri make Iran ishaka kwihorera ndetse no kuburizamo ibikorwa bya Israel. Ibibazo bijyanye n'ibiri kuba rero ku mirongo y'imbere ku rugamba muri aka karere hamaze kugaragara ibirego by'ubugizi bwa nabi, impanuka zijyanye n'indege zijya pilote n'amatangazo y'umutekano ahoraho, bigatuma buri tangazo risa riba igice cy'uruhererekane rw'amakimbirane ndetse n'intambara y'igicucu. Igihe giratangaje muhuro wa Iran watanzwe nyuma amasaha make yatangajwe ko hari igitero cy'indege zijya pilote mu karere ka UAE kugira ngo abari muri ako gace bitondere cyane cyane ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo gutangizwa n'iki gihugu cy'Abarabu b'Abasuni ku gihugu cya Isirayeli. Ubwo mvuze kuri kino gikorwa cy'ibitero biri kuba muri kara karere, nyemera mbere ko nza muri UAE manze nkubwira ibye indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashwanyuje. Yego ngize ni indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashwanyurijwe mu karere k'Uburasirazuba bwa hagati, ariko Amerika ikarucikarumira nubwo ikinyamakuru cyo muri Iran cyo cyagaragaje amakuru ya nyayo y'uburyo iki gitero cyagenze n'uburyo leta ya Amerika yahombejwe bikomeye cyane muri kino gitero cy'iyi ndege yabo y'ingenzi, indege yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbaza ngo byagenze gute? Nanjye ngusubize. Bikoze nkuko amakuru atangazwa aturuka muri Burasirazuba bwa hagati, indege ebyiri za AA cyangwa se EA-18 G Glora zagonganye mu kirere zigwa muri leta ya Idaho muri Amerika ku ya 17 Gicurasi, zihindura impanuka ikomeye cyane yari iteganijwe yo kwerekana ko indege zabo ngo zidakomeye. Ibi byabaye mu imurikagurisha ry'indege rya Gunfire Skies Air Show riri ku metero 2 gusa uvuye ku kibuga cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Manhattan Home, aho imbaga y'abantu yari yateraniye kugira ngo barebe uko ikinamico ryagenze. Nyuma y'impanuka ikigo cyafunzwe iby'agateganyo ubwo abayobozi bitiraga kurinda ku gace no gutangiza iperereza ku cyateye impanuka yo mu kirere. Ndavuga ngo ni muri Amerika, gusa abakozi bashinzwe ubutabazi bihutiye gukura ibisigazwa by'inkongi y'umuriro muri ako gace, banakwishoboka byose kugira ngo bagenzure uburyo ibibaye. Nyamara amakuru amwe aturuka muri ako gace avuga ko abapilote bane b'ingabo zirwanira mu kirere babonetse bafite umutekano ari bazima, muri make bamanuwe ku mutaka umuziki w'indege zituritse igihe igice cyo hejuru gitagifunguka abapilote bakavamo. Video z'ibyabaye zigaragaza indege zigonganira mu kirere, nyuma amasegonda make indege zigwa hasi zirimo guturika zikongowe, ariko abapilote bavuyemo. Urwo kotsi rwagaragaye muri ibirometero bike cyane turutse aho kamera ziteretse zigaragaza uburyo imyitozo irimo kuba. Nyamara nkuko ibyabereye Texas mu bishize by'iturika rihambaye, bajya bavuga ko ari makaboko ka leta ya Iran ko kwihorera no gusebya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubiri turika byo muri Amerika ryatangiye guhuzwa na Iran kuba yinjira ikoranabuhanga rya leta ya Amerika, maze bagatera kugongana. Ubundi hakibazwa ubundi bagongana gute baba barebana. Ibyo ntabwo ari cyo kibazo twari tugiye kuvugaho. Indi ndege ya MQ-9 Reaper yahanuwe mu cyerekezo kigana muri Iran. Bwa mbere byaje gutangazwa ko byakozwe n'abahusi bo muri Yemen bakoresheje misile yabo ndende cruise yo mu mazi igagenda ikurikirana iyi MQ-9 Reapers. Nyamara andi makuru akavuga yuko drone ihenze cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasatiraga ikiye kigana muri Iran, maze ingabo za RGC Navy zo mu mazi
zimananura iyi ndege itari yagera ku ntego zayo. Ntabwo yari ije kugaba ibitero nk'uko bamwe bavyemeza, ahubwo ari ibikorwa z'ubutasi. MQ-9 Reapers ni zimwe muri drone z'ingenzi cyane zikora ibikorwa bitandukanye, surveillance aribwo butasi, zigakora ndetse n'uburyo bw'intambara y'ikoranabuhanga, kuza guhagarika ikoranabuhanga ryanyu. Izi ndege kandi zigakora n'ibitero bisanzwe, zikagaba ibitero zikaba zakohereza misile cyangwa se bombe baba bayicometseho bakaba batwika ikintu runaka. Aha rero MQ-9 Reapers cyangwa se 9 Reaper ni imwe yaturikirijwe mu gice kigana muri Iran. Ni igihombo gikomeye kuri Leta Zunze za Amerika, kuko drone imwe ya MQ-9 Reaper ibarizwa byibura cyangwa se ifite agaciro kabarirwa kuri miliyoni zirenga 30 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Ugisakana utoto wabura umwana mu kubara. Hagara amafaranga makiya cyane n'amafaranga menshi baba bahombejwe, mu gihe nanone urugamba utavuga ko wenda runarangiye bavuga ngo bayihombye wenda insinzi bayifite mu biganza byabo, ahubwo bigaragaza neza ko isa yose n'ubundi Iran ishobora kubataka ikabarimbura byuzuye bya nyabyo, byaba byatera icyago kiremere cyangwa se igihombo cy'imbaraga kuri kino gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Nunyemerera iyi nkuru nkayivaho ndagaruka kuri iyi nkuru nanone ijyanye n'ubwoba bwinshi bwa kirimbuzi bukomeje kukwirakwira mu gihugu cya UAE nyuma y'iturika ryabaye, kugeza ku rwego umuryango uyobowe na Grossi watangaje ko bafite ubwoba bw'intambara yagutse cyangwa se iturika rihambaye rya kirimbuzi mu karere k'Uburasirazuba hagati. Ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za kirimbuzi cyasohoye amakuru yihutirwa nyuma y'uko inkongi y'umuriro itewe n'indege zitagira pilote yibasiriye uruganda rw'ingufu za kirimbuzi rwa Baraka rwo muri Leta Zunze z'Abarabu. Yemeza ko urugero rw'imirasire y'ubushyuhe rukiri urusanzwe kandi ko nta nkomere zagaragaye, ariko biteye impungenge. Nkuko IAEA bivuga, abatetsi ba Emira bamenyesheje ikigo gishinzwe kugenzura ibikorwa bya kirimbuzi cya Lonico impanuka yabereye ku mashini itunganya amashanyarazi akoresheje ingufu za kirimbuzi hanze y'agace k'uruzitiro rw'umutekano rw'uruganda mu karere ka Al Dhafar. Ikigo cyashimangiye ko nta ngaruka zabaye ku mutekano w'imirasire y'amashanyarazi aho hantu. Mbere yaho ibiro ntaramakuru za Abu Dhabi byemeje ko igitero cy'indege zitagira umudereva cyateje inkongi y'umuriro ku ruganda rw'ingufu za kirimbuzi rwa Baraka, ari narwo rwonyine rukora ku isi y'Abarabu cyangwa se ku butaka bw'Abarabu izi mbaraga. Abashinzwe ubutabazi bw'ibanze bivugwa ko bafashe ingamba zo guhangana n'inkongi y'umuriro, mu gihe abayobozi bemeza ko inyubako y'imashini ubwayo itagize ikikorwaho gikomeye. Nubwo bimeze gutyo, ikibazo gishobora kongera impungenge mu karere kose ko mu nyanja ya Gulf. Baraka ni umwe mu mishinga y'ibikorwa remezo by'ingenzi cyane muri UAE, kandi ukaba umwe mu mishinga ihambaye, itanga igice kinini cyane cy'amashanyarazi mu gihugu cyose, kandi ikaba igaragaza intego zayo z'igihe kirekire inyuma y'ikomoka kuri petrole. Nubwo igitero kitageze ku gace kaho k'icyuma gitanga ingufu, igitero icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'ibikorwa remezo bya kirimbuzi gifite ingaruka zikomeye cyane kuri politike y'isi. Nta tsinda ryigeze ryemeza ko ariyo ryakoze iki gitero cy'indege zigera pilote, kandi abayobozi b'Amerika z'Abarabu nabo nta gihugu na kimwe bigeze bashinja iki gitero ku mugaragaro. Ariko iki gitero kije mu gihe ari umwuka mubi wo mu karere ukomeje kwiyongera, ndetse n'intambara zigera izindi zigera pilote ziyongera cyane mu kigobe cy'inyanja. Kuva amasezerano yo guhagarika intambara yo ku ya 8 Mata hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran yatangira, UAE yo yakomeje guhura n'ibibazo by'indege zigera pilote na misile. Tehran yari yabanje kuburira ibihugu zo mu kigobe cya Gulf bicumbikiye ibirindo bya gisirikare bya Leta Zunze za Amerika n'inyungu zitanye isano na Israel ko bashobora kuba intego zibasirwa z'ibitero. Barababwira bati mwirukana abashenzi bitwa Leta Zunze za Amerika mavane muri ako karere cyangwa se muhure nuva gusenya. Abandi bati none se urabona ABC bashaka kwihagarara bavuga ko batakegera birukana abanyamerika muri kara karere kuko ngo bafite icyo bavuze cyane kuri ibyo bihugu. Mu cyumweru gishize UAE yashinje Iran kurasa ibisasu byinshi bya misile na drones ku cyambu cya Fujairah, bikomeretsa abaturage batatu b'Abahinde ndetse binatwika uruganda rutunganya ibinyabiziga. Nubwo IAEA yemeje ko urugero rw'imirasire rukomeje kugabanuka cyane, ibitero byabereye Baraka byitezwe ko bizatera ubwoba bwinshi ku bijyanye n'ingaruka z'ibikorwa remezo by'ingufu by'ingenzi mu kigobe cy'inyanja. Nyamara Iran yasaga yateguje cyane Leta Zunze za Amerika na bino bihugu ko niba Iran ikomeje kwibasirwa nakabuza ibi bihugu bizasubizwa mu dimbiri cyangwa se mu ijoro ry'icuraburindi mu gihe cy'imyaka y'igihumbi kimwe magana abiri. Muri make bakaba mu gihe kidafite ikoranabuhanga, kidafite umuriro w'amashanyarazi, kuko bazabibeshye kongera kwataka igihugu cya Iran. Iran ikavuga ko itazashyiramo imiyaga. Intambara y'ingufu mu kigobe ubu ngubu igeze ku rwego rukomeye cyane. Bivuga ko igitero cy'indege zigera pilote
gikomeze guteza ubwoba cyane muri kano karere, kandi bishobora no guhita bituma akarere kose kisanga mu ihangana ritoroshye, aho leta ya Iran ishobora gutangira guhangana byuzuye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se Iran igahangana n'ibihugu by'Abarabu, bishobora gutera ubwoba bukomeye cyane ndetse n'ibibazo biremereye muri rusange. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya serivisi we avuga ko ingengo y'imari ya 2026 yanditswe mbere y'uko uburakari bukomeye butangira, ni igitero Epic Fury navuga umunyamerika, bivuze ko iki gikorwa cyose cya Iran giterwa inkunga n'umugambi utari witezwe kuzabaho. Intambara ikomeye yo mu kigobe Admiral Dali Kodro aho avuga ko ingabo zirwanira mu mazi zikora cyane muri Asia zo hagati, ariko avuga ko mu gikorwa cyo kugenzura no gutera ibitero z'inyongera bizana ikiguzi kinini cy'ibikorwa ubu bitangiye kugorana. Avuga ko izi ndege zirimo zigabanya cyane cyane ingengo y'imari ya essence, amafaranga yo kubungabunga intwaro zigezweho n'amasaha make y'indege za kajugujugu zisigaye zigomba kuvugururwa. Kodro amenyesha ko hatabaye amafaranga y'inyongera ava muri Kongere, ingabo zirwanira mu mazi zigomba gutangira kugabanya ibikoresho n'imyitozo n'ibikorwa bisanzwe bitarenze muri Nyakanga, bityo bikagabanya ubushake bwo kugumana guhangana na Iran. Bivuze ko Leta Zunze za Amerika isa nk'iziteguye gutabara n'ibihugu by'Abarabu burimo na UAE bari mu kigobe cy'abaperse, ndetse muri karakarere cyane cyane mu kigo cya Oman baparitse amato yabo ya gisirikare yo gukangata Leta ya Iran, ngo bitewe n'uburyo bukomeye cyane iki gihugu cya Isirayeli ndetse Leta Zunze za Amerika bari gupanga urugamba. Amerika ngo yazanye icyitwa intambara ikomeye cyane kuri Iran, ariko izana amato menshi ariko adafite ingengo y'imari ihagije, uburyo bakeneye ko Kongere ibongera imari kugira ngo ahagarare neza. Ibisa naho bigoranye kuko muri Kongere batangiye kubona ko intambara nta kintu kiri kwivamo. Uyu muburo uje nyuma y'ibikorwa bya Israel na Amerika byatangiye ku 28 Gashyantare, ibikorwa zahinduye ikigobe cya Gulf ahantu ho kurwanira bidasanzwe, ndetse iki cyiciro cyo gukaza umurego cyamaze iminsi 39 mbere yuko habaho ubwumvikane bwo guhagarika imirwano ku ya 8 Mata, ariko amafaranga y'ingabo zirwanira mu mazi ndetse n'umuvuduko ku bakozi n'ibikoresho byakomeje kwiyongera kuva icyo gihe, kuko ari nabwo Leta Zunze za Amerika zohereje mu kigobe cya Oman abasirikari biswe ngo nabo gukumira amato ya Leta ya Iran ngadatambuka. Admiral Dali Kodro ati ingengo y'imari y'umwaka wa 2026 ntabwo yakoreshejwe muri operation ya Epic Fury. Ati ubona ingabo nyinshi zirwanira mu mazi muri Asia zo hagati, rero turimo turakaza cyane, ariko biza ku giciro, kandi biza ku giciro cy'ibikorwa. Ati ndatinya ko nzatangira gufata ibyemezo mu gihe cya Nyakanga. Ati gushaka abakozi banjye bizahagarara, nta nkunga y'inyongera kuri peski kuri abo bantu no mu kigo cy'imyitozo, ndetse no kwishyura amafaranga yo kwiyandikisha no kongera kwiyandikisha bishobora kuzahagarikwa. Ati gushaka abakozi banjye bizahagarara, nta nkunga y'inyongera ibayeho kuri kino gihe gikomeye. Ati ibishobora kuzahagarikwa mu gihe cya vuba, mu gihe inkunga ihabwa ingabo za Leta Zunze za Amerika yaba itiyumwireye, we ngarabona nta kintu na kimwe ashobora kuzageraho. Batangiye gukaka ndetse no kurira ndetse no kuvuga ko bari mu gihombo gikomeye. Irani itari yakora mu mvuto ngihagurutse urugamba rukomeye kuri bino bihugu bya Leta Zunze za Amerika ndetse na Leta ya Israel byihaye kurwanya igihugu cya Iran, bivuga ko bishoboye. Aha, none ngo n'umuhuti ari guhabwa igikoresho n'igihugu cya Iran, yitaweho cyane na Iran ngakora ibishoboka byose buryo budasanzwe, ku buryo umuhuti niba ngombwa kwinjira mu rugamba azafite igikoresho cy'imbaraga, nubwo byatangiye kuvuga ko n'undi atangiye kubamerera nabi. Abahuti babazwa muri Yemen mu nzira igana muri Red Sea na Mediterane, ubwo ni munsi gato y'ikigo cya Perse unyuze muri Oman, Saudi Arabia, mu yandi mazi nyine yo hepfo yaho ututse mu kigobe cya Aden, ubwo werekeza nyine ku nyanja y'Abahinde cyangwa se uzamuka kugera mu kigobe cya Oman. Makimbirane akomeje hagati ya Trump na Moshtaba, raporo nshya ivuga ko abahagarariye Iran mu karere barimo kuvugurura intwaro zabo bucece, nubwo bakomeza kwita ku ruhande rw'ingenzi hagati ya Amerika na Iran. Raporo ivuga ko abahuthi bagikoresha ibice by'ibikomoka muri Iran mu bwato bwabo, mu ndege zijya pilote, misile, bikaba bihuza ibitero bishya mu nyanja itukura n'imikoranire y'ibikoresho imaze igihe kirekire. Nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi ku byerekeye intwaro za gisirikari Conflict Armament
Research kibitangaza inkunga y'amahanga iracyari ingenzi mu bushobozi bw'ingabo z'abahuti mu gutera, aho ibice by'ibishushanyo mbonera by'ingabo zaturutse cyangwa se intwaro zaturutse mu mahanga nabyo bishyigikira uburyo bwinshi bwo kwitegura urugamba. Uyu mutwe wakurikiranye intwaro z'abahuthi n'ibisasu byakorewe mu buryo bwa kinyamwuga muri Iran ndetse muri Yemen no mu kigo cyagutse kuva mu mwaka wa 2016 wubatse uburyo bushya burambuye bw'uburyo bwo gukoresha intwaro zabo zitera kure. Kigaragara nuko abahuti bari munsi y'amategeko ya Loni yo kubabuza ngo kubona intwaro ku mwaka wa 2015, nyamara bakomeje kubona intwaro nyinshi nshyashya bigaragaza ko ibihano bitababuza kugira intwaro ziza. Raporo ivuga ko Sira ryakomeje guteranya ibisasu bya misile na drone bigezweho bivuye ku bikoresho n'ibice byabyo bituruka handi, bigakomeza kuba ikibazo gikomeye cyane nubwo hari abashinzwe kugenzura no kumira ibitero by'intambara z'abahuti. Ariko abahuti umunsi bakoze mu mvuto mama na mama Almandebe is blocked, nta muntu uzongera kwitambukamo. Abashakashatsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Afurika yo hagati mvuga kare nabo bavumbuye ibisasu byafashwe byanditse amazina ya Iran nka 358 aho kuba amazina y'abahuti yo muri ako gace, bigaragaza ko imiterere n'amabwiriza yo kwita amazina bigikomeje gukorerwa Iran. Abashakashatsi bavuga ko iyi miterere igaragaza ko hakomeje kwishingikiriza ku bicuruzwa biva hanze kandi ko bishobora gushimangira ubushobozi bw'ingabo z'abahuti bwo kusanya cyangwa se gufashanya gushyira ikirego ku buryo bwabo mu kigobe. Abangaba n'abashakashatsi baturuka muri cya gihugu. Muri icyo gihe kandi bivuga ko nyinshi muri izi misile ziza zimeze nk'ibikoresho, bivuze ko abatekinisiye b'abahuti bagomba gukomeza guteranya intwaro kuko zitaza ziteranije, hanyuma bakazishyira aho zigomba kuba ziri ku butaka bwa Yemen. Iyo mirimo yo guteranya igaragaza ko ubuhanga n'uburambe byo mu rwego rwa tekinike byongerewe muri uyu mutwe w'abahuti, kandi bakaba bafite ubushobozi bukomeye cyane buri ku rugero rugezwe cyangwa se ku buryo bugezweho bwo guhangana n'ibitero ibyo aribyo byose byakibasira Yemen. Rero birongera kugaragaza neza cyane ko hari ibikorwa biremereye byo gutangiza umushinga udasanzwe wo guhangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uburyo batigeze batekereza ko Iran igiye gukoresha abahuti mu kwibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha dore ko abahuti twizeye ku baturage bo muri Iran ko nabo bahawe igikoresho bagabwa n'amasomo. Ibikorwa biremereye cyane byo gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibashaka kwataka igihugu cya Iran ko babiteguye neza kandi kisuku. Abaturage benshi bakari gutegurwa. Igihe cyo kwakira intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran irimo gutoza abaturage ku mugaragaro ko hashobora kuvuka ikindi cyiciro cy'intambara nta nteguza nyinshi. Ku itariki 16 Gicurasi, televiziyo ya Leta ya Iran yagaragaje ku mashusho y'abasivili bahabwa imyitozo yo kwirwanaho mu misigiti, yerekana ibikorwa nk'imyitozo ishingiye ku baturage aho kuba inkambi za gisirikari nk'uko dusanzwe tuzi ko arizo zihabwa cyangwa zitangirwamo imyitozo ya gisirikari. Raporo irimo abagabo, abagore, ingimbi n'abangavu, imiryango yose bitabiriye imyitozo ishimangira ubutumwa bw'uko ku kigero cy'imyaka gishobora gutanga umusanzu muri runaka mu kurinda igihugu, dore ko Iran yiteguye intambara yo ku butaka. Amashusho yavuye kuri Ahvazi, Kayamane, Bahane, Shirazi na Zaredane yerekana amashusho asa n'imyitozo y'umuryango agaragaza ko hagomba gukorwa imyitozo ihuriweho mu turere dutandukanye aho kuba igerageza ry'umujyi umwe. Abitabiriye amahugurwa bagaragaye bakoresha intwaro zoroheje kandi bakora imyitozo yoroshye ihujwe mu matsinda, biga ubumenyi bw'ibanze ku kugera ku ntego, kugenda, gutumanaho, kugenzura. Abanyamakuru bavuze ko aya mahugurwa ari amahugurwa yo gushyigikira no kwitegura kwirwanaho, bashimangira ko intego ari ugutegura abakorerabushake mu mutwe no mu mubiri guhangana n'ibibazo byihutirwa cyangwa se guhangana n'intambara ibitero z'ingorabahizi. Itangazamakuru rya leta ryatangaje ko abakorerabushake bize uburyo bwo gukoresha no guteranya imbunda zoroheje mu mutekano, bahindagura ubumenyi bwashoboraga kubwa gisirikare gusa babujyana mu basivile. Imyitozo yahujwe kandi uburyo bweruye n'ibikorwa za Iran byo gushishikariza Iran Janfada Balai, bigaragaza ko kwitabira iki gikorwa ari ukwitanga gukomeye cyane no kurengera igihugu cyabo. Mu gihe Iran itekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel n'abakurde bashaka kuzatangiza intambara yo ku butaka muri Iran bashaka kujya gufata uranium, bavuga ko ishobora kuzaba ariyo ntambara mbi cyane Iran igiye guhangana nayo itandukanye n'intambara yo mu kirere. Ahangaha bakeneye abasirikare benshi kandi buri muturage wese akaba agomba kubera ijisho igihugu cye, arwanira igihugu cye bibaye ngombwa. Ari no mpamvu bahabwa imyitozo ya gisirikari ngo niba ngombwa abaturage bazakoresha imbaraga zabo bahangana n'abanyamerika, bahangana n'abanyayisiraheli
urusasu ngo twa mbese muri make buri muntu wese azaba ari umusirikare kandi ibi bikaba bizatuma leta z'ubumwe za Amerika nizinjira muri Iran zishobora kuzatangiza igitero gikomeye cyane kuri Iran kandi gishobora kuzafatwa na genocide kuko abaturage ubwo bazaba barimo kwirwanaho leta z'ubumwe za Amerika zabica bakaba kwica inzira karengane muri iki gihugu cya Iran. Urumva umuteguro w'abano bagabo aho ati mu gihe twate kurwana reka twe kwa abasirikare gusa ahubwo n'abasivile barwana ibe civil war yo kurwanya umwanzi waduteye intambara irimwe abasirikare n'abasivile bafatanije kurwanya umwanzi winjiye mu gihugu cyabo. Muri make nkaho umunya Iran avuga ati ntago dukeneye ko muza kudutabara mu gihugu cyacu turihagije leta yacu ni nziza ntago twabahamagaye ngo muze hano ngaho. Iyo ni Iran iri mu muteguro umeze utyo kandi benshi bashimangira cyane ko ushobora kuzagora cyane igihugu cya Leta Zunze za Amerika mu gihe baba batangije ibitero bikomeye cyane kuri iki gihugu cya Iran. Ibyo bitero bizaba bibi cyane kuri bo bazaba bishyize mu muriro waka Iran ushobora kuzatsinda urwo rugamba. Nanjye ni iminsi iri imbere ihatse byinshi tuzakomeza dukurikirane buri kamwe ku kandi kubivugwa tuzamenya n'iki minsi hatse. Mungu akamanzi uruwande ubwe neza. Shalom.